Gde ste ljudi i danas igramo najstrašnija igrica Slenderina the Cellar. Ljudi, ovu igricu već znate, naš koliko je creepy. Ljudi, sad ćemo da krenemo. Evo ljudi, Cellar 1. Easy ljudi. Ok ljudi, krenuli smo da igramo. Ja ne znam šta da radim, brate, ima puno soba. Bolje da uđemo ovdje. Jo ljudi, ja se previše plašim, može da mi iskoči iza leđa. A, knjiga. To je to ljudi, uzeli smo knjigu. Ok. Usrala ma, brate, me usrala, brate. Ok, ljudi, opet me usrala. Ljudi, znate ja koliko se ja plašim, previše se plašim. Izvinite što vrištim. Au ljudi. Ok ljudi, ok ljudi, ulazimo u sobu. Ok ljudi, nema ničega. A joj, brate, toliko se plašim, brate, ona mi uvek iskače. Iskreno mi ona iskoči, pa brate, ja se uplašim. Ljudi, nešto se čulo. Ok, ljudi, ja se plašim. Jeste vidjeli to? Ko je vrisnuo majku ti tvoje? Neko vrišti ko manijak. A nema ničega. Ljudi, ova igrica, brate, znači luda igrica, ljudi, ovo je mnogo strašno. Ok, ljudi, idemo ovim putem, da li ćemo naći exit? Mislim, trebamo da nađemo 8 knjiga, ali da li ćemo naći knjige? Ljudi, evo sad idem pravo. Ljudi, treba nam ključ. Ljudi, ja mislim da se mi približavamo negde. Ovdje je nova soba. Oj! Ne! Ljudi, našao sam knjigu, za malo me ubila. Ljudi, za malo me... Ljudi, krv, ljudi! Ljudi, krv! Ljudi, ja se plašim te sobe. Ljudi, šta ćemo da radimo? Neko... Ljudi, jeste vidjeli to? Ljudi, jeste vidjeli? Jeste vidjeli to, ljudi? Jeste vidjeli? Nešto iskočilo, brate. A, išao... Ljudi, ovo je prestašno. Ljudi, opet neko vrišti. Ima nešto izad. Ljudi, znaš koliko sam se uplašio, ljudi, kada je iskočilo. Ljudi, ne znam gdje da idem. Ljudi, sad ćemo mi ovamo da idemo. Evo ljudi, ja mislim da smo našli vrata. Ok ljudi, našli smo treću knjigu. Treća knjiga! Ljudi, moram malo da se derem pošto se ništa ne čuje. Ništa se ne čuje ljudi. O, još jedna knjiga. Daj mi odmah, brate. Nešto u odmaru. Ljudi, nema ničega u odmaru. Bolje da idemo ljudi, niko da nas ne uhvati. Evo ljudi, izlazimo. Aj, našao sam ključ, super. Ključ nam je mnogo potreban. Ljudi, sad ću ja ljudi da probam da otključavam vrata. Ljudi, ja mislim da ću otključati ljudi ona krvava,
Ključ. Ljudi, ljudi, opet mi iskočila. Ljudi, znači, ovo je toliko creepy, znači, vi bi se ustrali. Da li mogu ova vrata? Još jedna knjiga. Ljudi, evo, ja sad idem. Ključ. Daj, molim te. Jeste vidjeli, ljudi, kako prošla? Likuša je samo otrčala i nestala. Joj, ima nešto. Ljudi, nema ničega u ormaru. Ljudi, našli smo 5 knjiga i, brate, znaš koliko je strašno, ljudi, na početku. Ovi ljudi nisu normalni. Ljudi, sad ne znam gdje da idem. Joj, ja mislim da sam se izgubio. Joj, jesam, ljudi, izgubio sam se. Ljudi, da dođem kod exita pa da uđemo ona druga vrata, ljudi, može. Ok, ljudi, ja mislim da se približavamo exitu. Evo, ljudi. Evo ga, exit, ljudi, ajmo sad obamo. Ajmo. Ima ključ. Joj, ljudi, iskoristio sam ključ za džabe, pa nemoj da me zezaš više. O, ljudi, ja me ona plaši, ona me uvijek put plaši, brate. Dobro, ovo sam istražio, evo, ljudi, idemo ovamo. Ljudi, pazite da se ne uplašite, ljudi. Zašto, ljudi, hoću da... Ona sad bila tu! Daj mi još jednu knjigu, hvala. Ljudi, ona je bila tu, jeste vidjeli? Ljudi, je neko od vas vidio? Neka mi kažu u komentarima, brat, ja sam je vidio. Da ima knjiga, nema, dobro. Kojim putem da idem, brate? Ja, ljudi, idemo nazad, da ona mi skoči. A ljudi, kojim putem da idem? Idem ja ovamo, ljudi. A da, ljudi, ovamo, ljudi, idemo ovamo. Ljudi, ovaj put me nije uplašila, dobro. Neko vrišti, ljudi. Ljudi, još jedna knjiga nam fali. Ključ. To. Ljudi, još jedna knjiga. Ljudi, ja mislim da se približavamo. Ljudi, znaš koliko ovo creepy? Ljudi, ovo je toliko creepy, brate. Jeste vidjeli, ljudi? Jeste vidjeli? To je bio najgori jumpscare ikad, brate. Ljudi, ja se sad plašim. Da mi ne iskoči. A gdje mi da idemo? Da idemo ovamo. Ljudi, ja mislim da ovdje nismo išli. Ljudi, ja mislim da ćemo naći još jednu knjigu. Treba nam još jedna. Ljudi, ne znam gdje je. Ljudi, ja se plašim. Previše se plašim. Znači, ovo je mnogo strašno. Uj! Jo, ljudi, brate, znači, mnogo je creepy. Ljudi, ja ne znam kojim putem da idem. Ljudi, odo ja ovim putem. Ljudi, ja odo sad ovamo. Ljudi, odo ja ovamo. Ljudi, ne znam gdje da idem.
Ljudi, ima negde mapa, brate. Ja ne znam gde da idem, ljudi, brate. Ljudi, ja mislim da sam se predomislio da ću ja, ljudi, da stopiram možda video. Ha, me plaši ova, brate, mnogo je creepy. Ok, ljudi, idemo ovamo. Ljudi, znate vi gde idete? Recite mi u komentarima. Da li ste ikad igrali ovu igru? Ja mislim da su svi igrali. Rekao sam kako zove igrica, Slenderina Cellar, ljudi. Ljudi, sad ću da stopiram, brate, moram da nađem onu knjigu, brate, ne znam gde je. Ajde, čao, ljudi, sad stopiram. Sad, ljudi, ja stopiram pa da nađemo knjigu. Ljudi, evo, našao sam zadnju knjigu. Daj mi ključ. Ljudi, samo da bežimo. Ljudi, bežimo, ok, exit, imam sve knjige. Jo, ljudi, izgubio sam se, nije ovdje exit. Ljudi, bežite. Ljudi, moram brzo da pređem. Ljudi, sačekajte, gdje je exit? Jo, ljudi! Ne! Joj! Ljudi, moram da stopiram. Ovo je toliko creepy, ljudi. Sad ću da stopiram kad nađem exit. Ljudi, našao sam exit. Idemo, ljudi, idemo u exit. Ljudi! Uspeli smo. Ljudi, idemo, bre! Prešli smo! Woo! To bi bilo kraj videa. Vidit ćemo se drugi put i ako želite da gledate još videa, možete da gledate. I to je, ljudi, kraj. Znači, vidimo se sljedeći put, ljudi. Ćao!